Matai fuin rakwa watwata kami kaduana utapapuan siya. Nuka pi panjirsiringan dapat si helote matarakatau si Yesu do poriheng ai yido yutai. Umanita nitarana sumatanu anita ni mapudu tiusa kailiam mangisira do Yerusalem. Manyiring siram wanjin jawu ni matarakatau wa panjirsiringan no tau do yutai. Tanam ni maci tahu matanu anit do dadan warua yung kadno kani matarak narana urun namanya ya yam ralalainya mamiring dano panjir siringan nami ngaran si herutam maraut wununid na akman sang siyaw tao do Yerusalem mamugo makaranam luvutin na ni helotewo panyi-panyi siringan mapatana-tanang sunakum da siya mataduto akano mga nanauno iwawalam na niya mataduto. Manyiring jiram, doan jinuna ni katarakan no misaya, ay pansidano panuyunuyuan na suciring niya mataduto no kakwa. Manyiring siram, do puri hangayili do yutay, tawya dum kata ciri-ciring da no panuyunuyuan na suciring niya mataduto. Inyura na tawa yami vari do pori hunga machinap-nap do yotayam tananili kina wijinyam ni manua mana kamwa tahu ta amyen jinyo suasa katawa makayukud ninywa isriya tahu makarawanam lubutan na ni helota panirsinwo manita-nita sumatan wanita tahu akapanarus nanya jirasu ararunanu nipi tutunu matan wanitang. Makarawanam ipancina sira mangido poriheng. Manyiring jiram pakapyangin nyo pala kalarin wukanakanang. Si makalanyam ipancin nyo jakun tamangiku irarali. Mamiring dawo ciring nam mangirana sira. Makarawanam toda cita pa tumuwa matanuanit. Ani macita dadu dadan warua may palanginan nira. Tuminunuria mangiya sumikado ni katarakan na taunu kanakanang. Sunyisari da makacita sumatanuanitang. Sumdep siya do variam macita daw kanakana kanu inan na si Maria. Hamuro ni lugudda amralalino kanakanang. Makarawanam babarendaranaw ni paluludda uviya kano mangnuano nga kano makde nga kusurya yaruda siya. May sinauli siya umanyita-nyita sumatanuan itatawam patarken na urarawan dani yamataduto. Dokan ni mapatatinip na jira, jangi jiheluta panirsiringan. Mangira na siram patatinipan na si Yosefu no tinsi ni yamataduto. Manirang jam, piwangun na kangimu nira miyin na sumarok do aichi. Katunyong yanan da nga, may variamangino ipanci ko na inywa kumarudodang. Tasi elutam nakalaanu kana yawakwaken. Amurun niya ngayon na ni Yosefu niramiyin na do aichi ami varidudang. Mangido ni kawakwak ni Herote. Wicak mana sang nuvariam pangununungan na uminachiring no panuyunuywan na suchirichiring niya mataduto. Tama nirangam ni pisinauli ko anak kwa apodo aichi. Katengan ni Herote wukan jimlita dadjano manita-nita sumatan wanitam may wuya-wuya. Amuro ni panovina so itay sanga mangimwak-wak so anak dama kaya mablitra na adwa so kakawakawana kanu jablit pa so
ikadwa su kakawakawana minali kay do podi nga kado pichiliyan na. Do garagaran na su araruno ni pa kachitanda su matanuanit. Wicak man na sangam tuli mangununungu mina chiring no panuyunuyuan na su chiring niya mataduto. Kami ngayon su iadimi. Ta manirangam makamiring do lama su sibu-sibu ni richa. Amlululo sa amlavidu ananakda adyan ni makaya padnadnaunda su pagad. Do kanima miminu anakda ni wakwakda. Mawakwak si helotam patatay na panutin si niya mataduto si Yosefu do Aichi. Manirang jam piwangon rana kangimun niya rami na do isode. Tayarana ni mawakwaku yapwa yamuwakwak si Yesu. Makaranam ipi sinawuli narana ni Yosefu sira may na yang ido isode. Ikongodo ni mamiring na anak ni Heluta mingaran so achilaw. Aumlit do aman na panyirsingan no yutay. Amuruji nani mga ido isode. Amuru ni patati ni panapaji Yosefu ni Yamataduto. Suni pananawan na no angayanda. Urinyang ida tumayo do charidi. Umingaran so nasada ay liyam urira na unikaplinanda mivari. Wicak manasang no variam turi mangununong umina chiring no panuynuiwan na so chiring ni Yamataduto. Taman niring siram iyaranam ngarananda tao do nasalo.